So, direta sa section 1-3, problem solving strategies. So, we have here the following objectives. State the 4 step in the basic problem solving procedure. Solve problems using diagram, try and error, money, and calculations. So, first nato dire, ginatawag ni siya POLIA. 4-step problem solving procedure. So kung na-discuss ni sa inyo ang senior high school, how to use the problem solving techniques, no? The same gyapon dere. So ang kinahanglan lang dere is follow lang kag steps, no? Gamit kay ni siya nga problem solving, no? Ibin mag-take kag board exam, to nag-entrance exam mo sa high school or college, na gyapon ni. Di jud ni siya mawala. No, first is to understand the problem. No, slowly jotting down key ideas. Okay, devise plan to solve problem, carry out the plan to solve problem, and check your answers for verifications. No, so first nato diri example. So more on problem solving ta diri ha. Critical thinking atong kinahanglan diri and analyzation. So a gardener is asked to plant 8 tomato plants that are 18 inches tall in a straight line with 2 feet between each plant. So the question, how much space is needed between the first plant and the last one? And can you devise a formula to find the length needed for any number for plants? Okay? So answeran jud nimo ang A ug B. Dili pwede nga A lang, no? Kinahanglan jud mansiran tanan. So first nato, syempre be careful pag analyze sa problem even though nga obvious siya nga kung bright na jud tag math no, labi nag mga engineer bright jud na sila math kay engineer jud ang ilang isudlan nga kurso. So dili pwede shortcut, no, yung mga na yung mga uban nga kabalo na dayon sa answer, direct answer dayon, no, pero dire kinahanglan ta moagi og step by step, okay, para fair sa tanan, no, dili biya tanan maayog math, so kailangan ta moagi og step by step. No, so diri ta sa understand the problem. So the information, there will be 8 plants in the line. 'Di ba? Ingon siya kay 2 feet pa jud between each plant. No? And then we're asked to find the total distance. Okay? So next na pod is devise a plan. So mag-drawing jud ka. Diagram, ikaw bahala unsay imong buhaton, no? In-ana jud na sa tanan mga problem solving, mas maayo i-drawing jud na. Kaya para ma-imagine ang problem. Labi nag physics, imagine yun na. Kaya more on problem solving na. Okay? So, diri, sa next step na to, sa step 3, solve na siya. Kay, morning step 2, nag-drawing ka. Pag step 3, kay, solving na jud. I-solve na nimo ang answer. Okay? So, kung makita nimo diri, na siya picture and i-add nimo ang distances niya. Okay? So, the answer is 14. Okay, di ba? Ingon siya diri. Ingon siya diri. 8 plants. Di ba? Nya, 18 inches tall in a straight line with 2 feet each. O, di ba? So, the answer will be 14 feet. 8 plants man siya, di ba? But only 7 space of 2 feet between them. Okay? Nakuha siya. So, inatura, ang important lang sa number 4, step number 4 kay, i-verify jud na nimo. 7 times 2 ra na. Madali, 7 times 2 ra man day ang answer. No? So, igura siya buhatan og diagram. Okay? So, next na to, letter B. Our drawing was designed to solve a specific problem, but we can actually use it for more general case. So, kung makita nimo, it shows us 8 plants. And there were 7 2-foot gaps in between.
So, ang may tabo diri natay n-1 gap. So, kung more on mathematical explanation na siya, no? Gamit ka og deduce that plants and plants. Di ba wata ka ba? Ibutang nato variable arbitrary number na siya na n plants. So, there would be a gap. So, na siya n-1. Okay? So, ang may tabo, ang total length ani will be 2 times n-1 feet. Okay? Inana, pag mathematical na siya. Okay, mas maayo kung magamit yung kag mathematical nga mga formulas kay para mas dali siya. Katong gibuhat lang nato kay igura ta nag-solve. No? So, next na pod, a campus group is setting up a rectangular area for a tailgate bash. They have 100 feet between two roads to use as width and 440 feet of fence to use. What length will use up the total amount of fence and enclose the biggest space? Okay, so again, na-adjud tayo mga problem solving ha sa exam, quiz, assignment, na-adjud ni. Okay, importante jud ng kabulutan mo analyze, gamit ang critical thinking. Okay, importante na siya. So, ang inani nga problem, dili pwede nga direct answer ta ha, kay kinahanglan step by step jud. No, even though nga bright ta or naglisod ta, or basi nangopya ra, online ra ba ni. So, kailangan step by step ta. So, ako lang follow dire ang step by step process. Ang Polya's problem solving steps niya. So, step 1, understand the problem. So we're asked to consider a rectangular area. So there will be 4 sides. Okay, klaro niya? Setting man niya. Rectangular area. So, natay 4 sides. We're told that the width is 100 feet and the 4 sides add up to 440 feet. Okay? So this is the perimeter. Kung remember pa ninyo. So we're asked to find the length. So kami na ta sa perimeter pero ang length na lang niya. So we have to devise the problem para ma-solve na to, no? So there is another classic example of a problem where diagram will be useful. So natay inaning example. Okay? Kaya importante jud nga i-drawing ninyo para mas dali siya kay ingon siya dire na nagali given. Ang width niya is 100 feet. 100 feet. So, butang na to drawing. 100 feet ang width. Yun nga, the opposite sides of the same length. Ang length man ano niya. Question mark siya. So, the 440 feet of fence, 200 feet man ng counted in our diagram. Nanay 200. Of course, 100 plus 100, 200 na. No? Unya kayang perimeter kay 440. So, pila lang diri para matotal tanan. So, makaingon ta nga, ang length niya diri is 120. Diba? Sakto ra. 440 minus 200, 240 divide to 120. So, mo na imong length nga pasabot diri na kuha siya. So, proceed ta para sa atuang next. Kay actually daghan kay mga problem solving ang atoa lang diri katong familiar lang sa atoa. Okay? So, next na to diri natay step number 4 for verification. Okay, there are 2 sides with width 100 feet and 2 others with the length 120 feet. So you just have to add them, then you have a total of 440. Okay, next. Another problem solving, what you call the try and error. So kanina, solving the perimeter nga problem. Then solving using a diagram. So karon solving using try and error. As part of your duties as the new hire at a job, you are put in charge of buying 12 door prizes for an end year
staff meeting. You've got 110 to spend and the boss is thinking that insulated drink cups and smartphone stands would make nice gifts. If a mug costs $11 and the stand costs $8, how many of each should you buy? The corporate world is kind of funny about budgeting. So i-consider jud nato nga mag-budget no kay pag-spend much sa kaning kwarta kay importante na. So ang question, pila ka buok mug and stand? Nya kay kay $110. So mo na siyang question, turn error jud ka. Nga ma-budget nimo siya. Okay? So understand sa nato ang problem. Gusto niya total of 12 items purchase na kay $110 to spend. Okay, nasabdan dahil napod dahil price. Pag ato nimo sa information, ang cup di ay $11 and stand $8. So yun nga, muna pangutana, pila ka book imong palito na with that particular price. So mag-devise kag plan. So ang ginabuhat dire is pwede ka magamit ng tabular presentation para mas madali siya. Okay? Kay kung tanawon nimo dire, easily figure out the total cost if I have a specific number of each item. So let's try a combination with a random and see if that helps. So if you buy 1 cup and 11 stand, it costs 99. Pero dili siya mao. So mo ni siyang strategy, imo siyang itabular dayon tanawon nimo ang pila ang gasto. So ibig sabihin ang cups, the more nga mag-increase ang cups, dayon i-decrease nimo ang stand, makita nimo ang between ana para makita nimo ang budget. Nagets ba? Example, 1 ang cup, 11 ang stands. Next, 2 ang cup, 10 ang stands. Di ba nagets? Ang cups kay 3, ang stand kay 9. Kay nga naman, yan ang inani man kay kinahanglan man tag 12 items biya tang 12 items biyang kinahanglan nakuha. So mo na akong pasabot. Dayon observe nato pila ang cost. Na gets na siya. Kay base nag-loading ha. So dapat sabta lang jud. So anyway, this is the step 3. Carry out the plan. So let's keep trying combination until we find the right one. So combination lang na. So inato ra try and error man ni. Kaya ang goal lang nato kay maka abot ta sa budget. So mo nimong makita. Gi-compute lang ni siya kay base na confused giunsa ning pag-compute ang cost. So dapat kabalo pod ka pila ang presyo sa cups and stands. I-mention naman dire pila man ang gasto ang isa ka cup and stand. Basta 110 ang budget pero lumagpas na ng 110, 'di ba ang gasto? Lumagpas ng piso, ay piso na noon. Lumagpas ng $1, dollar ni. Lumagpas ng $1, so dili na. No? So you have to stop. Na-gets ni yung try and error. Stop na. Dili na pwede mo abot og 6 ang cups din. 6 po daw. Stud. Stop na ka. Kaya nga naman, mudako naman ang budget. Niya, ang target lang nimo kay 110. So, ibig sabihin, ang kinahanglan ra day nato kay kani. Diri kataman. The answer is 4 cups, 8 stands. Ang answer. Nakuha. So you have now the extra leftover, extra leftover. Nakay leftover nga $2 o di palit na lang ka og pagkaon nimo gasto nang nimo pamasahe. Bitaw so mo na siyang answer. The answer is 4 insulated cups and 8 smartphone stands at a cost of $108. Okay, so you can also use this check, no? Kay ang try and error naman is actually strategy basically is checking your answer.
So actually, in this step 3, kay nag-checking the answer naman ka. So muna nakanindot sa try and error. Okay? So, nakakuha siya. Next naman is involving salary. So, kinsa may nanrabaho na diri, di ba? Or mag-compute og kwarta. Hilig ra bataan na mag-lista-lista og utang. O, di ba? Utang naman noon. Salary. Maglista-lista og pila imong nasweldohan, di ba? Hilig ra batag compute. So, the same gyapon diri, problem solving gyapon. So, you graduated from college and you're ready for that first real job. In fact, you have two offers. One pays an hourly wage of 19.2 per hour with a 40-hour work week. Or you work for 50 weeks and get 2 weeks paid vacation. The second offer is salaried position offering $41,000 per year. Which job will pay more? So asa ka sa duha? Dito ka sa hourly wage nga 19.2 per hour or doon ka sa $41,000 per year, no? So asa man dira ang dako-dakog sweldo kung syempre i-compute jud nimo ning duha kay para ma-compare nimo sila. So first na to, take note of the information. So the hourly job pays 19.2 per hour for 40 hours each week. Then paid siya for 52 weeks per year. Diba? And we're asked to decide if that will work out to be more or less than 41,000 per year. Okay? Actually, ang giingon diri nga 2 weeks paid vacation is irrelevant na siya. Kaya ang goal man nato diri is paid more. So di na kay important ng paid vacation, di na kay siya appeal. So diri to sa step 2, devise plan para ma-solve ang problem. So we can use the multiplication to figure out how much you would pay each week. And then multiply by 52 to get the yearly amount. Then we compare the salaried position. So, muna to, computation na jud ka. Kaya yung step 2 nimo, planuhon jud nimo. Saan nimo pag-compute. So, iguro nimo siya i-multiply ra. 'Di ba? Kung imo ang hourly 19.2 times 40 hours 768, 'di ba? Pag-compute. So mo na imo ang weekly earnings. Kaya ang imong i-compare man good kay ang year in 1 year ba ya? Ang kanang 41,000 per year. 'Di ba? So nakuha ni siya. Dali ra bitaw ni siya no pero step by step lang nato. Nakuha siya pag-compute sa sweldo. So kung hourly times 40 hours mo na imong weekly 768 times 52 kay in 1 year 52 weeks ba ya? So we found out nga 39,936 ra di ay. Nakuha niya kay ang ato ang ano diri ang isa nga yearly $41,000 per year. So it pays more. So dito na lang ta sa yearly, dako man di ay. Di ba? So imo siyang i-check the answer. Kung imo siyang i-divide 52, kung kani gali ang 52 kaning 52 divide mo dire sa $41,000 per year, you have a weekly salary of 788.46. Divide mo 40 sa hourly wage. So, kung makita nimo 19.71. Again, this job pays more kaysa atong una nga offer. Nakakuha siya. So, inatura ang problem solving. Make sure nga nakasabot lang jud sa problem. Actually, dili man kay siya lisod ang problem solving. No? Gitagalang ta mo og idea lang jud sa so, mga problem solving
Kay magawas niya sa exam. So, mo nang make sure nga ma-exercise na atong brain for analyzation, critical thinking. Kay pag abot sa mga next topic, mura gyapon ni. Okay? So, natay problem solving using calculations. So, nutritionists often say that you need to burn 3,500 calories while exercising to shed 1 pound of excess body fat in 7 days. A general rule of thumb on exercise is that an average sized person can burn about 100 calories while walking a mile at a fairly brisk pace. Then, how many miles per day would an average person have to walk in order to shed a pound of body fat in a week? So, ang question, how many miles? Mo ning ginapangutana diri. So first nato is i-take note muna natin ang mga kinahanglan diri. Okay? So ang first muna nato diri is to burn the 3,500 calories. Mo nimong i-burn 7 days to lose 1 pound. No? So next nato diri is a person burns 100 calories per mile. Then problem as how many miles per day the person has to walk to lose 1 pound in 1 week. Okay? And then device, syempre magplanuhon jud nimo unsa so, nimo pag-compute ni kay miles man ang ipangutana, no? So calculate nimo ang calories need to be burned each day. Then divided by 100 to see how many miles need to be walked. So again, sabta ang problem 3,500 calories kay computation naman ning step 3. So need to be burned in 7 days. So i-divide ra nimo. 'Di ba? Para makuha nimo ang per day, burn per day. So 500. 3,300 ay 3,500 divide 7, 500. 'Di ba? Divide 500 by 100. So nakay 5 miles. Kay divide mo nag 100, kay mo man na siya para may bawaan pila ka miles. So meaning mudagan kag 5 miles para maka-burn ka per day. 500 nya 7 days man so 3,500 na. Nya ang average person would need to walk 5 miles per day to lose 1 pound of body fat per week. Inatura, no? So, kung matanawon nimo dire sa sa step 4, you have to check the answers lang. So, dali ra, no? Murag makaingon ka nga question pa lang, no? Kabalo na ka sa answer, direct answer. So, kinahanglan gyapon ta og solution ha, dili pwede direct answer or shortcut. Kay dili ko mosugot ana. So, ang answer kay 5 miles. Kung imo siyang i-multiply, 100, 500. Pag multiply mo sa 500 sa 7 days, kay 3,500 calories ang kinahanglan. So, iguro rin mo multiply. Kay dire sa step 3, ga-divide mang katanan para makuha ang answer. So, mura gyapon, no? Nga, ano lang, ipakita lang nimo ang check the answer. Verify lang nimo, no? So, next. Next na to dire nga example, recognizing a problem with no solution. Na yung mga inani, nga mga problem solving nga walay solution. Grabe no? Ang problem way solution. Lisod kaayo. So, pag-una-una. So anyway, a grade in Marlene's history class will be determined completely by 3 tests. Each worth 100 points. She scored 78 and 84 on the first 2 tests, but still hopes to get an A, which would require an average of 92. What's the minimum score she can get on the third test and receive an A in the class? So gusto niya nga makakuha og grado nga A. Grado niya, A. Kasi ma-confuse mo sa nang A. Sa mga other schools, ang mga grado manggod kay na A plus, A minus, B minus, B plus, C minus, C plus. Ina na ang mga grado sa mga other school. So ano mo gatingala ana? So yun mo na yung gusto. Ang A pinakataas na nga grado. So sabto na tong problem, gitagaan siyang score, 2 test score, 78 and 84 and ask about the average for 3 tests. And it want to be 92.
at least 92, no? Average of 92. So, syempre, i-compute nimo, kung tanawon nimo ang average ni Marilyn scores 100 on the last test, no? So, dire, decide how much lower she can go and still have an average of at least 2. So, nga gets ni siya. Ang iyang score, 78. Next, second na to nga grado kay 84. Then, ang ika-third niya kay 100 na perfect niya. 100 points. Do you think nga makakuha pa siya og average nga 92? So, dapat na-get sa ng average ha. I-add, then divide 3. Tuluman ka. Test. So, divide 3. So, kung mo siya i-average, makakuha siya 87.3. Di ba? So, do you think nga nakaabot ba siya sa 92? Kay mo man jud na ang grado nga A. So, kung tanawon nimo even nga perfect yung score, ang answer kay 87.3. So, that's not impossible for her to get A. So, impossible siya. So, walay check your answer kay napakita namang good to nga no solution ang imong problem. Okay? So, the same gyapon sa atong pag-compute sa grado ha, prelim, midterm, semifinals ug finals. So, pag-compute gali ng upat ka grado, pagbagsak gali, bagsak yun na. Dili na pareha sa uban teachers nga pwede mahangyo, no? Ano hangyo-hangyo? So, kailangan maningkamot jud, no? Kung usay mga previous scores nimo, kung i-perfect manggali, dapat make sure nga pasar jud siya. Pero di jud ka maplatuhan, no? Di ka maggrado nga A, no? Bahalag perfect na ka sa last part kay gamay mga grado sa first test, ina naman na siya. Okay? So, maningkamot jud ka pag abot ani sa math. So, while prelim pa lang ta, maningkamot jud ka. Okay?